Pozdrav dragi pratioci. Iznenadni raskid između Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić uzburkao je javnost kada je Bebica, uhvativši Teodoru u pogledima sa drugim muškarcem, izgubio kontrolu i napravio haos na imanju u Šimanovcima. Saznajte šta se sve dogodilo i kako je ovaj incident potresao reality kuću. Sukob između Teodore Delić i Nenada Macanovića, poznato kao Bebica, dostigao je vrhunac nakon što su njih dvoje imali žestoku raspravu u Rajkovom vrtu. Povod za dramu bili su pogledi koje je Teodora navodno razmenjivala sa Nikolom Škatarićem, što je izazvalo Bebicinu ljubomoru. Ovo nije prvi put da javnost svedoči njihovim emotivnim sukobima. Kako je Teodora istakla, već ranije su imali probleme zbog ljubomore, ali ovoga puta stvari su izmakle kontroli. Nisam se zaljubila, branila se Teodora, ali je Bebica bio izuzetno sumnjičav. Lažeš? To je okej. Ali zašto me lažeš? Idem da se lečim od tebe i sa decom da budem. Čemu pogledi? Da li te to radi? Uzvratio je Bebica besno. Teodora je pokušala da smiri situaciju, rekavši: Zašto si prekinuo sa mnom? I dalje sam ovdje i pričam s tobom, ali je Bebica nastavio: Kako posle 3 dana gledaš nekog drugog? Ne razumem. U petak je Slavica plakala za tobom ceo dan. Sukob se dodatno pogoršao kada je Teodora ukazala da Bebica neprestano ubacuje porodicu u svađe i podsjetila ga da ovo nije prvi put da ispoljava ljubomoru. Ovo je samo posljednji u nizu incidenata. U prethodnoj sezoni, Teodora je već imala sukobe sa Bebicom zbog Nemanje Gačića, koji je javno priznao svoje simpatije prema njoj. I tada je flertovala, misleći da kamere neće zabeležiti. Ogorčen i besan, Bebica je krenuo da ruši sve pred sobom, dok je Teodora pokušavala da ga smiri, ističući da su ostali ukućani samo želeli da izazovu dodatne tenzije i remete njihov odnos. Šta vi mislite o ovom burnom raskidu? Da li je Bebica preterao, ili je Teodora zaista razmenom pogleda sa drugim muškarcem prekoračila granicu? Podelite svoje mišljenje u komentarima, zapratite naš kanal, lajkujte video i ne zaboravite da uključite zvono kako biste prvi saznali najnovije vesti iz sveta realitija.